อยู่หลายพี่น้องผมใช้ผมจะเนี่ยทำขนาดนี้มีต่อไปพี่คุณชอบโปรเจกต์ต่อกันโน้กระทั่งสนองที่รักเป็นบัลลังรักเป็นวิสัยคารมมีเล็กสิ่งสิ่งyang saya sok je. Tapi macam kenapa lebih? Jadwal besar sekali setengah. Latihan tu cukup lebih baik sama lebih. Siapa nama nak buat man nomor wai? Dan keman le man nomor wai kenapa lebih lockdown? Kamu lebih lockdown? Kan sistem lockdown. Arun lima. Arsen boleh sistem lockdown Ustaz? Tak arsen naik rumah. Yo lebih baik. Everyone đam cao đi nó còn chỉ là nó cốt là đòi của làm vị còn mà học là để tự chọn làm cái nếu vì ông em đi sau giúp hà là YS YSF là tự chọn tự lại để cho đủ trà long cái đồ cho mình dự rằng còn đây cái na học đam chọn những cái gì cả YS YSF one facility the program yang di educate yang di declare sama yang Presiden Sekretari yang Balang Song Mihmyntdu Yurkut ingat one ini program yang ini sekian ngangguan muncul beta ini one program jadi dok saya menuntung mana program telah Balang ini kawan-kawan nang mana mengutip Islam dan lebih dari Islam apa nanti baca mana saya menuntung player yang kita dalam Kuwak cingai egyaku depan program ini berjawab dua kali kesini. Hai perti inam yang Seng Samla Katholik Balang Mihmyntdu kecing kepres ngo ukro ya ichirga sange Sir John Peter Basi kepres pun esar ya kecing bahag sisbon ng siyam yakpe deploy pi uman kami ichirga ha kuning program ini iwa balay unang kapukar daw yupi tamjo laya kuyong kasem yakpe the kind of cup that we're in, the kind of love that we give. You feel like you just young they do yung ato country suna. Tu yung ato do hibwa o wan ng itong wasong kon. Sing
Balang be man pa Epi ko sa kosyo pa Akan tam le epi kinong bichar Wang borong yung Nga contestant number 2 Awan no Nagbalang dong ko kumpat Iputuyo nga to umay kanser mo
yang Banyong kam kapol kababia kublai shibur. Judge number 1, question number 4. But before that, I would like to wish you once again, I'm from the participant of boys, I'm the contestant number 1, and again, I would like to remind you, my name is Sabal Surahe, and I'm from Balang, Mihmyntdu. So the question goes here. How are you feeling? I'm feeling very much happy. Are you confident? Yes, I am confident. Okay, here goes the question. Lada pin hapan jet hapaden kaching suk kaching aid but kaching kben ka a pin jet but ballet. Beautiful question. Can I answer this question in English? Okay, I'll answer in Kasi. Okay. Nganji yaga jinggi. Nama hakiji yang juga minta makan dan Aku dah tahu kita siapa. Kuni rumah yang ini abang lang dah wawan picikmat wo prize yang di contestant di wajab. Di social siapa awan lah yang di prize. Number 7 EP Rapi Pasi. Kunyai Samla Pita Rodo Lamda Wan di Cikmat. Piba Rodo Lamdo Snapa Wan Cikmat Yo A Prize. Yang cerang main kentai. Kentai. Yang udah view yang ke fast lah shop. Ketika ke fast runner shop taka contestant 6 Bosisha Chumbo. Just ini Samla Lilin and Mary one club in place. Kuliah just yang ini Mary menang ini buat cepat ni. The first runners up. Contest number 6 Nibal Lenda. Kuliah Samla Tewa Lendo wawan Cikmat. Parish Jowai, kami first.
25, Katero Kamis, Stressful Chairman.